Boss Kabutura. Stay in touch. Mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 Gashyantare umwaka wa 2024 muri kajugujugu witwa Murindahabi Irene yagurukije mu kiganiro cye gitambuka kuri YouTube channel ye yitwa MIE Impa, yahuriyemo muri urwo rugendo n'uwitwa Bruce Melody uherutse kwataka icyafashwe nko kwataka bikomeye umuhanzi The Ben, ariko Bruce Melody yaje gusaba imbabazi ku mugaragaro avuga yuko rwose ngo atazongera kwikoma uwitwa The Ben. Ni mu mashusho matoya rero yatambutse muri iyi minsi ku mbuga nkoranyambaga, aho kuri live chat cyangwa se ku kiganiro mu buryo bwa live kuri Instagram cyari kirimo Bruce Melody, Dumba ndetse n'uwo bita Kasuku, aho Melody yavugaga yuko rwose ngo niyo The Ben yagenda nta kibazo kuko nta mazi yamuvomeraga. Kuri uyu munsi rero uyu mugabo yisubiyeho avuga yuko